Pa meni je drago što smo otvorili ovako sezonu i drago mi je što su onako cure, iako smo se tek sad dokupile posle olimpijade, tačno se vidi da nisu izgubile jedna drugu u igri i super se snalazimo. Mislim da sam se za početak, za ovih nedelju dana i ja dobro uklopila sa njima, ali naravno da mislim da ovo nije naš level i da mi naravno možemo još bolje nego od ovoga što smo prikazali danas. Ovo će biti novo iskustvo za tebe jer ćeš raditi sa damskim trenerom. Da li smatraš da će tu biti nekakvi problemi da se uklopiš u celu tu filozofiju? Pa samim tim što sam odlučila da idem odavde jeste jer sam željela da nadgradim sebi i svoje rukometno znanje i želim da upoznam i neku drugu vrstu rukometa, neki drugi sistem od kojeg sam ja trenirala 11 godina i želim da saznam nešto novo i tako da jeste malo drugačije, ali rukomet je rukomet, on se igra po osjećaju, bez obzira kakav taj sistem bio, ja svoju igru naravno mogu samo da nadgradim i oni će mi samo pomoći u tome. U Ligi šampioni je vrlo teška grupa. Šta trebamo očekivati od vaše ekipe? Pa jeste, baš nam je teška grupa ove sezone, ali kao što sam i prije rekla, mislim da imamo baš dobru ekipu i ja stvarno vjerujem u ove cure, pokazale su i prošle godine kad nisu bili favoriti koje su njihove granice, kad niko nije vjerovao u njih, tako da vjerovatno su sad očekivanja isto prevelika, ali ja znam da koliko cure evo za ovih nedelju dana ginu na terenu i daju sve od sebe, mislim da će tako biti ove sezone bez obzira koliko grupa bila teška. Hvala ti, mi ti želimo stvarno puno sreće.